gagayam na imbag nga oras yo amin. Welcome kay manan nga agbuya ka nagdangag dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Iti baro manan nga episode dito drama ama ng biyanang. Manipod man nga rod kani Kabsat Ricarda san napod na nagahantintay patangatang ay drama ita. Ngam sakbay na manipod man kani Ferdinand Marigsa kablawan na dagiti kakabagyan na dita ilagan. Telan family kan Melad family. Kan Tababan family dita Kalinga Apayaw. Manipod mat kani Rogelio Halober, damag na daytoy lang ba ti channel mo. When gayam daytoy lang ti channel toy gayam yo. Kastiman ti kunan ni Kabsat Ricarda. Dear manang biyanang, ititawan ko na suro ka 60 kas taon na ragsak ko da naggusto kanyak akabambanwagan na alalaki. Kat dayta ti kanayon ko ngay palastog iti lugar mi. Panagriknak ngamin kat napintasak, kan napigsalat na ti karismak, nga uray mapanan ti edad ko. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Naimbag nga oras mo, manang Carol. Adda ka din ni nanang mo? Uwan. Adda, umunag ka Rustom, di ka masaksakitan nga madamag ko man lang. Talaga ka di anapudno ka kaninanang ko? Saan mo ka di apaglulukwan laan? Saan, manang? Nakasaganak amang ipanagnak iti dayta. Ikasarap ko ni nanang mo. Ay, pasensya ka na. Uri asino mat siguro nga anak. Talaga nga agduado ano kaskan ka ti agaram. Wano agkursunada kan kwa na. Tane, inauna akpay nga anak na ngamsi ka. Saan matatawan ti pagibasaran iti napudno panagayat manang? Ay, sige. Mabit lang nga ron, tayabak ni nanang iti silid na. Ayun gayam! At the date mi itaken ni Rostom. Ay, dandanimot nalipat akot. Ne, nanang, kitaan nyo basit Di kay man apos iti FB, takababain. Anya kumaaya ti kababain iti dayta. Katawan mo ti daldala pusen mi asabali a tao. Agin inayat kami garod ken ni Rostom. Kat mabalin nyo matlat tati agin nayat nga oray saan nyo nga ipos iti FB tila ngayo adwa. Agasam mo ngamin ta ipos yu pa'y ultimo pa naging nagag ken pa nagsinsin naklot yu. Oray ko man no teenager kayo, tamawatan basit. Ay na! Awan bibi ang ti asino man iti kayat mi nga ramiden iti nobyo. Katawaan da kayo nga rod, nanang. Nang runa dagiti makamamu kada kayo. Apal dala dayta. Awan ngamin ubing a jowa da. Adayo ngamin nga intarayak idaket. No apay mo't ngamin nga adu, timan nakibiyang at tao, managkapal da unay. Basta dagitay simple lang ngamin aladawan ti ipusyo Anan, tagsukatakon. Jakag tigusen, tamangan numatektekan ni Rostom amang ururay kanya. Napanarmanan ni nanang mau Carol. Awan mo't manan iti balayaw. Ay na, napanman nakidatan Nay, imbag man, tadyala makidayday kararamidin na. Nga ruda, di pa'y makawalisan iti paraangan. Idi awan pa'y boyfriend na nagdalos ti paraangan mi. Naglalang tupay ang dagiti mula na amasitas ti tasango ti balay. Ang amitawa nun, di nan masango asibugan. Sumarampiting mat na di nga inam. No kaano abim makat, isumat ti panagamampang na. Nga ruda, ang amanya nga ay awan mabalin, nasukir mo no mabagbagaan. Kanya nga oras asumang pataya. Tsaka mo, uncle, malamtumang nga Malang araw, agsubli akto no malam. Kasaritak man itinalapat na di nga inam. Nakitak man ang jay postmaw manang Ricarda. Napanan nyo man ni jay hot-hot ano biyom. Unay matikas ta apang ipagpagarupam ijay nobyo kon kabagis rende. Apay, di ka mabain. Nga ibagbaga na taaw as sugar mami na kanadya alalakay. Ay na! Nagbidot da iti dayta nga ibagbagada. Anya sugar mami? Katno iso ti sugar baby? Adaya gasgastusek no kasjay nga agkuyog kami. Awan! Imposible Jackpot yan light
Pangala ako may iti kwartak, alaman, oray damagam kini Carol aka anakam, no agdaw-dawat akin kwa na iti kwarta, wenno saan. Ha? Jak aggas gastos, oray piso, tani Rostom amin, ti mangilib-libre kanyak. Apay, anya trabaho na dyan lalakay ka ba, guys? Katno ahente itinunwang, kas kadabak-baka jay boyfriend ko. Pasaray ikan nakpaikit di iti kwartak Ano kayat mo? Ikan kapay. Ha? Nan, mangkin ka man nga raw na dakwartam. Manuti ka sa pulam. 1,000, 2,000, wano 5 gasot. Ay, 2,000 ano ada? Aday ta ti 1,000. Husto daytan. Tamang ano isugal kan ibartek mo matlaeng. Ha? Yamanak manang. Bayadak tumutlaing. Uray saanan. Taintin matlajay sugar baby dayta. Ay, big time mat gayam jay boyfriend mo. Kunada, hot. Ngamsan mat gayam. Nagloko mat dagi jay amang ibagbagan. Rostom hani, igatangan nakman iti bag ko. Daan nga minin jay bag ko. Agrat-ratik pa yun, kan aguk-ukisan. Ariglado hani, basta pakaragsakam, aramideg. Oh, agyaman ak, my love, honey ko. I love you. I love you too, Ricarda, my love, sweet. Anya pa iti kahit magatangan ta. Kababain samet. Amangan no, maibusan ti kwarta. Saan? Ado pa iti kwarta, Ricarda, honey. Isong ibagam, no, anya pa iti kayat mo agatangan, gatangan ta amin. Kayat mo ti sapatos, blouse, sandal, wano, anya. Kwa, uray bagpay laeng. Ta, adangin na jay kurso nadak abag, hani. Sumarununton ti sandal. Nagsweldo kan, Carol? Wananang. Uray nagsweldo ak, di kay matlaikan. Ta sigurado agastusan nyo matla para iti boyfriend nyo. Diyak kaya tamapan iti dayja lalaki ti pagrigligata kakwarta. Apay, nagkunagamin aya nga agdawat ak iti kwartam. Iso adamdamaget no nagsweldo kan. Tano saan pa'y, ikan ka iti kwartam, iti allowance mo. Ni, pangalaan nyo kung may ti kwarta yun, nanang. Ay kat, inted jay nobyok Ibagbagada, sugar mami na kano ni Rostom. Ngam kam maliday tanga atap da. Isumat ti sugar baby. Apay, pangalalaan na iti kwarta na, nanang. Kat matmat gadan na mat Ay sos, di yulaan mo. Kat no big time jay nobyok. Dayta ti mangipaneknek at talaga a love nak ni Rostom. Tadi nakpulos daw dawatan iti kwarta day jay. Amo na mo ta sa nakapensyonada. No bak na nga kung no pensyonada. Mabali na kwarta laeng kumati kayat na kanyak. Angam sa anak mo ta pensyonada. Iso love nak jay boyfriend ko, anak ko. Mabalinte agis tambay pa ilaang dito'y sangot istor mo, sinyang. Ako, na, Ricarda. Awang problema. Nananay, nagsiksi kamot hindi tasuot mo amin ni skirt. Papanam, mapangkansaki di manan makidate Ayun man. Ta itreat na kano jay sugar baby. Nay, sana all, Ricarda. Sana all my sugar baby. Ang patingga kayla iti apalon asin yang. Ngamin, manmano tikas kanya. Ang nakatumpong iti sugar baby. Wag nga raw, manmano tikas ta. Dagiti daduma, ada sugar daddy kan sugar mami da. Angam sika, sugar baby tinatumpungam. Mangipaneknet at talagaan napigsa ti karismak sinyang. Nga uray bakit akon.
Kita umot ngamin, dagito lupok, ne, nagsisipukul na pailaang, ne, kanto'y patong ko, ne, nabnabsog na pailaang. Adan sama yung kabel mo, di tayo so nabsog. Nanigamakman. Ay, saan Bimabayan ka mat nga agtsan-tsansing. Makitam. Di mo kaya ngay paigam. Piki na ita. Piki ka. Saan mo't Ne. At daan tayo sundo. O sige, panawan kan. Tasukunan na konti. Sugar baby. Bye-bye. Awan manan, nagaduman tipos nan di inam karaol, dilagbain. Masurunak nga rod. Iso nga in-unfriend ko ni nanang iti-FB. Lokasta, di mo nakita di kabarbaro apos na. Jay agkin-kinamat da iti boyfriend na iti parkay. Nga iti nakamatan di lalaki kat naging nagagda. Nakitak nga rod, uncle. Iso nga in-unfriend kon. Tauray bagbagak, di nakmula dengdenggan. Awan ba't di dakis na no maki-boyfriend ni nanang mau. So na lang tapos. Katamuna mo ti ugali dagi ti tataw di ti lugar tayo. Ado ti man nakibiyang kan chismosa. Wan nga rod Di na pala nga rod i-private account na taurean niya't ipupus na ka okay lang. Tawan makakita. Urayak man jay inam takasaritak man. Bagbagaan nyo man kidyangkal. Numabalin siya kaya ta maki-boyfriend. Sardangan na kumantikas niya nga raramidan na. Awan lat pa nagtalag ko iti dya lalaki. Kaslasaan na mapagtalkan ti rupa na. At ti kwarta mani. Wow! Dakkel sa tikita mita. Saan mo tunay? Amok kami nakasapulam ti kwarta. Iso nga ikan ka. Agyaman na ka. Talaga alaw na. Takanayon nak nga ikan iti kwarta. Tunggalag kita ta. Adalat ta itid mo a kwarta. Una, paniknikak apalsaw ti ibagbagada sugar mami ka. Wan nga rod. Ngam ti didaan mo, katsyak ti ada sugar baby na. Ay wen, i-video taman ti panangtid mo kanyak iti kwarta. Ta i-post ko. Ha? Pailaan? Wen, tapno maamuan dagiti tattao asika ti magmangtid iti kwarta kanyak. Tapno mabainan daman. Malala, alaam manuntoy kwarta. Ta i-video ta bayat ti panangtid mo kanya. Manang Ricarda, anda ibagbaga ni Carol nga anak mo kanyak. Anya day ta kabagay. Di na kayat maki-boyfriend ka. Di na kanu kayat na dya arostom aparakin ka. Kat, anya ita? Di kanto nga may sagmak, anak kirelasyon iti da dya alalakay manang. Amang ano panawan na kantaw. No isukat na kantaw, kat agsangit kantaw. Si kamot lati agbali na kaase no kas pangarigan. Ha! Di dan tumaaramid day ta kanyak. Ta love nak day-jay. Kat no ka na yun nak nga ikan iti kwartak. Inikan nak nga rudmanan, itay nagkita kami. Ha? Dagito'y maniti inted na kanyak. Nana? No kayat mo akat ikan kamanan, Rene. Ato iti sangaribo. Igatang mo iti sidayo. Thank you, manang. Nusak lamay sa, no, anya ti pagragsakam. Aramida manang kao. Kunak nga ron ka ni Carol, adi na ka mabalin alapdan, iti kayat mo nga aramidan, taasan kamot nga uping. Ang bumbag ti nasayat kan saan, di ba? Katuan man! Ala manang, aramidam latati mo mapagragsakan kan pagsayatam. Apay, Carol, anya ti ibagbagam ijay ulitag mo. Di mo kano kayat maki-boyfriend. Apay, mapirpirwisyo ka aya. Apay aparitan nak nga gragsak. Kan na
Minanon nga imbagak ajak pulos inik ka ni Rostom iti kwarta nga uray binteng. Iso ti magmangted iti kwarta kanyak kunak manen. Apay lang amin ang makirelasyon kayo ka. Bakit kayon? Awad bibiyang mo. Aramidag ti kayat kong aramiden. Agkasar kami ka ni Rostom. Anya? Ay sus di kag dardarasudos. Ang mga nagbabawi kay to. Anya ko mga iti pagbabawya. Nasingpot ni Rostom kanya. Dinakpay pulos pinasakitaan. Di kam nagap-apa apulos manipod adda nagkinawatan mi. Nanang. Agkasar kami nukunak. Agkasar kami. Yawid ko ni Rostom dito'y balay. Naikit pa panamarudan ka anakan. Agbordingak pala ili angkal. Tas asidagitayan ti trabaho. Jak kaya takabalay ti nobyo ni Nanang. No kasta inyawid nan. Wan angkal. Kasangsang po day balay iti agsapa. Iso sinapak mo ti rimor ang nagsapol iti pagabangak iti ili. Ay na, apay ngay, apumanaw ka. Jay boyfriend ti inam at ti papanawam. Si kakat ti pumanawain. Makamudan iti biyagda. Basta lumasinak pala iti pagnagdan, angkal. Agsarita taman iti nalapat, Rostom. Anyat pagsaritaan ta, bayaw. Di nakpay laaw-awagan iti bayaw. Tadi kay pay agasawa iti kabsat kaw. Ha? Talaga ka day, desidido ka, mangikasarit iti kabsat kaw. Uwan manong. Ay, ayatek ni Ricarda. Di mo ito nga talokwan. Di mo pagsangitan. Saan to Apolos, manong? Anyat ti kinayat mo kan ni Manang Ricarda. Kat saan mo tabak nang? Kan bakitan. Nasingpit kan nadungo kanyak, manong. Lubi lang kumapsot daw. Di mo ito nga panawan. Saan to Apolos, manong? Siyak ti mang taripato kan kwa na. Bayat ti panagbakit kan panagkapsot na. Ngalang araw. Agi pakita kanto man kanya kiti pamanagnag. No talaga as certified single ka, Rostam. Damag ko nga agdendun na kanunda Ricarda kan ti sugar baby na, Rene. Uwain kakasinyang. Natangkan naman ti ulo na. Di umabali na lapdan ti kayat ng aramidan. Basta laki diawan sabit di lalaki. Barumad kit day. Limawat akit ipamanagnag amang ipakita abaraw. Katandamay na ipakita na. Ay kat talaga nga roda na in love kan ni Ricarda, ha? Uwan siguro kanayon naman ngay kaniti kwarta ni Manang kaw. Isa talaga siguro love na di kabsat kaw. Kitno talaga kayat dantag simpa, makambuda. Sinyang. Si kanto ti maysa nga abay inton kasarmiken ni Rostom anya. Kaninang meten Anya, ay na. Agni nang aklatan. Saanan day taabay. Basta si kati maysa nga abay. Tapasig ababaket ti alaek nga abay mi. Pasig mo't nga min alalaki dagiti kakabsat ko. Dagitay mo't kakasinsin ko ababay. Di damot kayat. Iso da kayo manlaangan. Mang marmarites kanya ti alaek nga abay. Ano kasta talaga nga agkasar kayo ni ti boyfriend mo? Wen nga rod. Agparti kami to iti maysa abaka, maysa anwang, 5 baboy, ken 10 akalding. Ay na! Ingrandi nga rod ti kasaryo Nagado ti sagana. Na! Isu nga oray awisem amin akakabagya mabalin. Tapno saan amabangles ti sagana mi. Jay boyfriend mo taggastos? Ay siyempre sino pa'y kumangay. Awan makuti akwartak sinyang. Ni Rostom amin ti aggastos. Asan ti kasarta, Ricarda? Talaga saan na nagawid di anak mo? Sana di maray iti kasarta? Wen nga rod No isun tumot ti agkasar, jak tumot dumartar ay. Ha? Aywan, sa dino abanda ti bedeng ti dagam dito, hanay.
Ay, ijay pa'y abanda, ay, ijay. Ijay, ayan ti puon, ti dakkelamangga. Nikat nalawang arod ti dagam Ay, wala. Dilaeng karol, ti kagudwak tita. Inted mo kuman ti tawid na. Ay, wala. Nalpasan. Naipanagan pa'y kenkwanan ti tawid na kanya. Nasayat nga rod. Sapay nangina ti luti dito'y abanda, taas si dagi ili. Kan igid ti kalsada. Wala. Ado ti mayat amang gata nga jak kayat nga ilako. Naimbag nga oras yun, Nana. Dito'y ka diti balay da Rostom Mutsur? Wan ma'am. Apay ka di. Siyak ti asawa na. Da kayo gayam. Ada ka diti asawa yun, Nana? Kaya't may kumamakasarita. Nakaturog mo't, ma'am. Gamno na patag ti bagayo, ringet. Uwan man, Nana, tani. Ada problema iti inlon na akwarta. Inlon? Uwan, Nana. Dakil nga minagatad ti inlon na. Kat manipod naglon, saan apulos ang nagbaybayad. Aniya? Nabayag, asinapsapol mi ti balay na. Tajay sigud apag nanaudan na, kat pinanawan na gaya man. Apay, manuti inlon na ya, madam. Ay, dakil agatad anana. Riingan nyo na ngan, takayat mi ang makasarita. Apay ngay, Rostom. Nagdakal mo't gayam ti utang mo. Sala may sa tinagot utangam iti kwarta. Inwaras mo mo't gayam tinaglonam. Wan nga rod. Ay, problema mo't ti kastoy. Singiran na kaon. Kasano nga ta nasurutan tati ayan kaw. Ay, kasano nga'y daitan. Anyat pagbayad mo. Tulungan na ko mga agbayan, Ricarda. Tangay agasawatan. Pag tinulungan ta kumaabayadan na iti utang ko, diyak kaya ti mabalod. Ipabalod dak no diyak makabayan. Apay ngaya di mo imbagbaga adakil gayam ti utang mo, Rostom. Nang usaram aya iti inut-utang mo. Kat inintad kumot kan katidaduma. Kan tinaigatang iti sagana tayo di kasarta. Ija iti napanan na iti daduma nga inut-utang ko. Anya? Iso ang makitinulong kang agbayan. Tadwata ang nagnumar ka di akwarta, Ricarda. Ila ko mong dyan dumadagam, ta iso ti pagbayad ta. Anya? Anya nga, di husto di atap ko, hindi. Nadlaw ko pala, hindi akaslasa na mapagtalkan titigtig na dahil diyang asawa yung. Kasano na ito yan, anak ko? Sabay nagkasar kami. Ay, katsangwan niyo, aday taparikot yung. Karol, anak ko. Kundi palastog kayo, hindi nga da sugar baby yung. Anya nga ita, minaysaan na kayo magayam. Ila ko kun ati na dumaadagak anak ko. Ta iso ti pagbayad mi. Total, nairano dakmat iti indot utang na. Ta inig-ikan nakmat iti kwarta. Ay san? Di yu pakibiyangan ti dagayo nanang. Siyak ti matong palitagon daway. Pagbayad lang iti utang ti dagayaw. Naglaingan nga di tatao. Sala mabalin. Kano mabalod kaya nakaw? Kabaybayan niya mabalod Ikaroon na iti inutang na iti pagbaludan. Anya? Saan nga rod ngayon palubos da nakwa may lako ti dagak, isa kapilitan na naibalod da sawak, tawan mo at pangalan na iti pagbayad na iti nagado nga utang na. Insang sangit ko tinakaro a panagbabawik, gapoy ti biddot a naaramid ko, ti panagdarasudos ko, kan ti panangipalpalastog ko. Iso akas lalom na dak, iti bayin. Naglabas ti ado atawan, nakarawar ti asawak iti pagbaludan, ngamdinan impak pakamukada kami, na amuan milatan iti sabali a tao, kat sana na nagsublikan niya, kat nadamag kulatan na ng asawan iti sabali. Kasla kayat ko tagdarom ngam binaybay akon, total bakletak matan. Alakastan, tigayim mo, Ricarda.
Alagagayam ditan tinagpatinggan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama tigayam yon, Jenna Almoite. Thank you manan, kada kaya amin. God bless, iti tunggal maysa. Makablawan kayo amin itinaragsak nga oras kanal daw yo ngawan labas. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Luna sa napudmanagan tintay drama ita. Ngam sakbay na makablawam ampay ni Ray Angkiano di Takatar, Rogelio de la Cruz, Wilfredo Dinong kini Jason Galang. Kastimanti ko na ni Kabsat Luna. Dear Manang Bianang, siyak tayo no adda makita wan no magustwak, gatangak, no lakit dita da paggatang ko. Ngam kalpasanti sumagmamanong aldaw, maumaakadagos, kat may pasulin, kat jakon paganano. Rogyak man nga rod, ti agsalaysa. Ita tanakalpaskan iti panagadal mauluna anak kao. Anya nga iti sumaruno aplanaw. Kat agbiro kak nga dagos iti trabaho atap no makasweldo akon. Kaya't kunti maadaan iti kwarta. Ay kit lalaingam nga rod tagaplay a anak kao. Kakaisuna anak kapasaka iti board exam. Katuan awan ti sayangak nga kanito. Sayang taglabas nga aldaw. Iso nga masapul nga makatrabaho ak nga dagos. Tani ado ti kayat ko nga gatangan. Alang nga rod. Sapay ko mata makastrek kan iti trabaho manak ko. Ay natatang kamao dyan na makatrabaho akon. Ha? Naawat ka na nakaw? Wen tatang. Dakal ti sweldok ije nga kumpanya. Ay, swerte ak nga talaga ta siyak ti may nga napili. Ay na, excited ako nga agtrabaho. Mangrugi ako nga agtrabaho enton bigat. Kasta ay na, kablaawan ka anak kaw. Maragsakan at parakin ka. Damag ko anak kastrak kanon iti trabaho jay anak ko esong. Ay wain pilang, naawat mo't adagaw sa iti trabaho. Kat jay sweldo na ngay, sikat ipang tadan na. Kas-kastrik na laeng iti trabaho. Saan pa yan nagsweldo? Kaano ngagsweldo? Diyan mo namagam token kwa na Una, adamot karbangak ngagdawat iti kwarta ijay anak ta. Tasakti na na. Kan uray na bayagan ang nagsinata. Tanak kulat ta ni Luna. Katawan mo't mangibagbagah nga awan karbangam ka ni Luna. Kunak ngamin ngagnaud ijay balay. Ngam di namot kaya. Di na kaya't iti balayaw ta saan na akaalaan tilakay akadendendam. Oo, sug-sug-sugam kit di Ala, Isot amok. pumanaw kan no awan na saya at ngay bagam. Tanay, adu pa iti aramidag. Agsubliak to nga rod no agsweldo ni Luna. Nay, nagadumot dagita ginatgatang mo na nakaw. Anya kay dagita? Bagdag ito'y tatang. Nagsweldo ak ngaminan iso nga ingulpek nga ingatang itibag. Tapno ada kasi nublat man di may sa nga bag ko. Masapul nga sa balitibag iti kada aldaw. Diyak kayat nga ibagada nga may sala ang tibag ko. Anyan, ingulpim samot ten itibag di sweldo manakaw. Awan samot nagbati akwarta maon. Ada mata ati pang allowance ko. Kan igatang ko iti sidaan tayo. Ay na, nagganas gayam tada sweldo na. Nagmayatag siya pa yung. Ininot mo kumaginatang dagita Tapno saan ka amay busan iti kwarta anak ko. Kaanon to pa ngay nga makagatangak no inutak. Gulpe akik din Anak ko. Sige ta, yakar kumandag yakar gati daan nga bag ko ito kabarbaro nga bag ko, tatang. Ikanak man matiti kwarta manak ko. Nagsweldo kan sa matang. Awanan naibusan. Jay bag ate itit ko kada kayo no kayat yaw. Ipadawat kon jeda dumata na umaakon. Nanyag mo nga raw, tasyak ti mangusar, tani, awan bag ko. Urayan yung araw ta alak ijay kwartok, nanang. Sweldo tayo man itanlo na. Intamang restaurant, kayat mo? Ay, sapay ada papanak, mina. Sang butak no madamdam ajay paggatgatangan iti cellphone ijay mall. Ah? Gumatang ka iti cellphone? Apay,
nadadaal ti cellphone mon? Haan matkit di, mayat pa'y ngam. Kaya't kon nga sukatan dya cellphone ko. Ada nga may nakita nga napintas nga cellphone. Anya? Nauma akong dya cellphone ko. Kaya't kumat ati barbaro. Ay, pasensya kayong tatang Awan ti maitit ko nga kwarta yo tagim matangak iti barbaro nga cellphone ko. Lay, no kagat-gatang mo dito cellphone mo. Saan? Nabayag dato yan. Inam nga bulan nan kanyak. Kahit pangipanam ni tandaan a cellphone mo nga ay. Idulin ko unuhan kat ipadawat ko. Ila kumlangan tapno ada sukat tinggatang mo dito baro a cellphone mo. No ada gumatang tatang. Gatangan mo to cellphone ko, Mena. Anya? Ni, katno kagat-gatang mo daytan. Apay, naumaamon? Wan nga ron. Diya kurso na dati kamera na. May mayat diya may nga brand ko ma. Anyan, naglaka kamatin ang mauma iti gamit mo, friend. Sige, Mena. Gatangam dato yan. Uray ilaklakak ti panang ilako kanyam. Adamot cellphone ko. Pangusarak di tangay. Pada sa mga ipos, tabarang adamang gatang, friend. Pangip-ipanam iti sweldom nga ay Luna. Di ka pa'y makaitid mo't iti kwarta kanyak nga inam. Diyay samo lamam tiki ka mo nanak ko. Laglagi pa nga damot ambag ko iti panagadal mo. Timultulong akmal tanang paadal kan ka anak ko. Ang mga no nalipata mo day ta. Apay ko mga malipatak datangay. Ay, awan mat nga ron ti kwartak tadta na ibusan. Kasusweldom na ibusan. Apay, intad mo amin kinitatang mo. Awan to pa'y maititit ko kanya na. No kaya't yung alaan yun dyan nagsukatak nga cellphone. Da kayon ti mangila ko itinadya tapno da kwarta yo. Alayag mo nga raw, tay sursur ko nga ilako. Kasapulak ngamin at talaga ti kwarta. Naimbagla pagkatang iti agas ko. Apay dya asawa yung ngay. Hana kayo nga ikan iti kwarta yo. Anyat itad na ngay, katno pasaray iso pa'y ti dumawat kanyak nukwa. Data ngamin kat. Apay ngamin nga sininaan yun tatang. Kalpasan na. Nakidan na kayo itawan ko kwarta na nga lakay. Anya ngay data? Kasla kayo nga kakasik. Katoray mo ti amam. Awan mo't makukwarta na. Uwan na ngam nagagat nga agtalon kan aggardin. Adu ti mula na nga natnatang. Jakabit yung ay. Nakasadsadot. Lakay nga minun. Iso asanan ang makatrabaho. Sinaan nyo kit din. Tagsubli kayo ito balay. Ay, jak ay ayatunan ni tatang mo anak ko. Iso ang maawatan na kuma. Awanan apulos tirik nak iti amam. Nagkupaseng. Lay, adamat insangpet mo a gitara, Luna. Nangalam dita. Ginatang ko, tatang. Nanginadatoy. Napintas ngamin. Anaanom ngay dayta kat di mon samot amot ag gitara. Kat sursurok masurumat ti amin nga banbanag. Nalakala nga suruan datoy. Anya? Umapalak ngamin isya katarabahwak nga nalay nga gitara. Babae day jay ngam naglay nga mangkuteng-teng iti gitara. Iso nga sursurok man mata gitara. Apalak day jay nga katrabahwakat. Ay, sos, natumban to yung gitaram, Luna. Apay nga may na dito ti pangikabilam ngay. Nakawaramot ngamin ditoy. Isimpamot ngamin Di mon samot usarenay. Ang ko nga kayat datan. Nagrigat matya gitara gayam. Anya? Ay, bagiyo datan tatang. Uran anwak hanak mat nga makasuro. Hangkon sa ngalin niya ti gitara? Anyan. Sapay nakangingin na ditoy. Idulin mo anak kao. Isimpam. Da kayon ati mangisimpa. Hangko nga masango. Inakagdigusan ta mapanakman na nagtrabaho. Nagsweldo kan, Luna. Ni, ada kayo manan ito'y balayan. Basta agsweldoak, ada kayo ito'y. Katun taumayak mo't dumawat iti igatang mi iti sidaan may. Ay na, sinanyo nga minandyala kayo nga kadandan na yo. Tagsubli kayo ito'y. Agbasbasol kayo lang iti kasta nga raramidan yo. Agyaman kayo ata nasingpot ni tatang.
Tano habali lang, endarom na kayon. Kat nagsina kami mutan iti amam. Katuan atayin sukat yumot ngamin. Bimak bakatan kayo nga lalakiro nga. Ay na di ka kadi sumanaong. Mangtad kakit din iti pagkatang mi iti sidaan mi. Tani, mapurga kami iti itlog kandilata. Awang kwartak. Anda nang igatangak iti swilduk. Manan, anyaman ti ginatang mun ngay. Piano. Kaya't ko ti agsuro nga agpiano. Nalaklaka ka no nga minti piano nga suruan ngam jay gitara. Jay ginatang mo gitara, di mo us-usaran. Sa ita, gimatang ka manan iti piano. An-anom da gitangay, itambak mo dito'y balay. Kat kayat ko nga road. At dapay tay utang tay dagis eskwela ka pay laeng. Di pay nabaybayadan. Mangtad ka iti paghulog ko, kababain. Manupay ayat tinabat-bating nga utang tayo. At dapay 30,000 Imbes nga da kayo timang bayad iti data, tapagrebengan yung mat nga dadakkel ko timang paadal kanyak. Inyo rayo pa'y lang mat kanyak. Ka tumulong ka mat ang agbayad anak ko. Uray 2,000 iti binulan. Wano 3,000 no iso. Sige, wanan mang tadakto. Hanpay nga tadtatan adu pa'y ti paggastusak. Ka awan maitad mo. Uray 5 gasutlaan. Awan nga rodan. Allowance ko lang tinagbatin. Sa nga gasot, ano kayat yaw? Isulat maitad ko. Pasensya kayo pa lang. Oo, naimot daytan. Awan pa'y ganas mat ngagsusweldo ka. Igatang mo mat ngamin adagos ti sweldom. Di mo ammo tagtipaid. Awan pa'y savings mo. Kat agurno nga to ano magatang ko amin nga kayat ko. Nakitak nga di paraangan daan tinini tatatang. Nagpintas din na may anday di paraangan da. Nag-aduti mo lang nga naka-display. Nagpipintas! Kati sumat lang amin ti kukuan ni Antem. Kailamang papapintas iti paraangan da ti aramidin na. Isulat paglinglingayan nan arayay. Taawan mo't nga rod kukuan na ta pensyonada mo't nga main. Kasla kayat kumatikas di nga paraangan Tuladak man da jay. Alya! Gumatangak tuman iti sabong. Makapaikat nga min iti stress no ada makit-kita nga mula. Wano sabong iti paraangan. Makapabangar iti rik na. Ay na nakambirok ka manan iti paggasto sa manakaw. Agurnong ka kabayatan ti kada ti kwartam. Narigat no pasig agastaws ti pampanunutam. Ay na, uwan ka di. Agurnong akto inton makumpletok dagiti kayat kong agatangan. Kakaiso na nga ada paggatang. Marigatan at nga agangas. Gapo iti uyag ko bakay. Ay, anyabot ti kastan. Agas mulatan ti papapanan ti kwarta. Sapay awan makukwarta. Awan pa'y maikatang iti sidaunan. Adumat nga minan, tirik-rik na kiti bagay. Wan nga rod, agkakanat mo't ti marikrik namon. Apay, awanin tadyay anak mo kan ka. Awan, tado ti paggastusan na. Apay no agawid ka pa'y lang ijay lugaryo-karyo. Ing ka pa'y lagpaasikaso kadagiti anak mo. Apay na umakan kanyak. Awan nga rod pagpaagas ko kan ka. Ang mga noa niya ti mapasamak kan ka iti puder ko. Makabasulak pa. Alya. Itulod ka pa'y langan niya. Pasensya kan madanagan at talaga. Awan pagpaagas ko kan ka. Iso nga agpatulong ka pa'y lakadagiti anak mo. Di nakadwaan aya. Agkuyog taa. Wan, ngam itulod ka laeng. Diyak mabalintag bayag ijay. Taamumot asaan dak akayat dagiti anak mo aparaken ka. Tanda ka nga rod asawak. Iso asika laeng ti agawid, wan. Itulod ka. Ne, imbag man ta nakapanunot kayo nanang. Sininaan yung dadya nga tatakaryaw. Ay, madanagan akmot ngamin. Tanaga dun tirik-rik na unay ti bagina. Nagado ti an-anayan na. Katawan pang pa-ospital ko kankwana. Inton maustal iti sidong ko di makabasulak pa. Ay kat mayat at nagsina kayon. Kat agsubli kayon iti balay. Nuwanan No di nakmapakawan ti amam, saan lang? Uray agsina kami iti kwarto. Adamot karbengak nga agnaed dito'y balay. Tadamot share ko dito. Nay, aguray ka. Madumot ang tisabong dito'y paraangan.
Nakahilera mo di tandagiti nagdadakkel amula. Uwan nanang, tapapintasak man iti paraangan. Nangalaam ngay kadagita. Kat ginatang ko Adaya madawat nga kakasta. Nagpipintas dagita nga mula. Kan nagdadakkel da. Nanginati pananggatang ko ita. Ay, di taman tinapanan ti sweldo mo, Luna. Katuan Anya kumapay ngay. Talaga nga kasta Uray takwartak mat. Pagbambanugak tigas gastosak nanang. Anya ngay dagito'y nakatambak dito'y. Aglalaok mat. Gitara, piano, sapsapatos kas kadabag. Jay anak mo intambak na mo't amin na iti gamit na dita. No nausar na minsan, no namidwa, ipaigid naan. Na umaan na ragitaan. Anya, ay unayan. Naglakamot ama umaday di ababain. Sayang lang tinggagatang nakadagitoy. Pati dagitoy sandals na. Apay di na usaron dagitoy. Basta impaigid na dita, di na kayatay. Ay sus, masayang dagitoy ay inakilako. Taiso pa'y ti mapaglakwan. Mala, mapan ka no, magagat ka. Basta mangibingay kay ti mapaglakwam, tanay, uray siyak, awan might itod ni Luna akwartak. Naglalay ngam ngay. Diin kamat agilako no kayat mo. Pagbingayan ta nga ilako dagitoy. Tanuan niya ti mapaglakwan ta. Iso ti kukwata. Ilakok to'y gitara kan piano. Si kamo dagiti sansandal kan bag. Anya! Ay naawanon, nabulang itmutin dagito'y mula ginatgatang mo anak ko. Intumtumban samot ti aso dagito'y. Nay, natukulan ti daduma. Sublatan yon nga asikasuan no kaya tiyo. Jakmat ngamin masangon ti mga asikaso kadagita nga mulmula. Anyan, naggasgastos ka lang. Sapay nagngina ti pinanggatang mo kadagito'y. Ilako men, no di mon kaya. Kat makamo kayo Bastahan ko nga masangon. Agpasuruak ngamin nga agmotor. Mga laki ti hulugan nga motorsiklo. Anya, ay narigat samot no hulugan anak ko. Narigrigat mat ti cash Pangalako may ti pag-cash ko ngay. May ti hulugan at ay ninot nga bayadan. Ti kayat ko asawa. Didak pakibiyangan. Kasto nga ti kayat ko nga ramidan. Kwartak mat ti usarak. Pagbamban nugak mat iso nga handak nga lapdan. Ayan tinaglakwam iti piano kan gitara. Ilatag mo. Ta ilatag ko mo tinaglakwak iti samsandal kan bag. Kan nagitay na dumasabsabaw. Apay ko mga ilatag ko. Wala, ta bingayon ta anay bag. Pagbingayan ta iti hustaw. Tapno awan dakdakal, awan basbasay. Ay, mala. Mabit lang nga ro, tay nakalaan ti pitakak. Gumatang kakit di matin iti lotem, Luna. Tano daga ti gatangam. Ngumat nga to ti balur na, bayat ti panaglabas ti panawan. Ano ak nga iti daga kat adamat basit nga lotem Kat pangyanvesam nga rod iti kwartam. Kasla ison ati savings mo. Tano kayat mo nga ilako, mabalin. Mailakom to pa'y itinangin-ngina. Kitaan na. Dandanin mabayadak ti hulhulugak alote. Awan hilig ko iti lot-lote, mena. May mayat pa'y siguro at ilugan, tamausar mo. Jay daga nga'y, hamumat nga mausar, nakatinggala ang mat. Mabalin mo mat amulaan iti agduduma no kayat mo. Masadutak nga agmula-mula. Lugan, ti sumarunong nga irwar ko. Iso nga ilakok di motor ko tati paglakwak. Iso ti pagdown ko iti irwar ko nga lugan. Anya, di mo pa'y nabaybayadan di motor mo. Ilako mon. Kat oray Dili ka dumat nga mente motor. Namin ano nga dandani ak na disgrasya. Mas safety for wheels. Nimat may nati umawag. Apay nga ta. Hello, Mena. Ala, Luna, nadamag mo ka din. Nabasang ka din ti group chat tayo, iti trabaho tayo. Ni, hanpay. Kalkalpas ko ngamin nga nagdigos. Apay Awanan, impasaradan ti kumpanya pagtrap-trabahuan tayo. Anya, ala, apay ngay. Basang to ti group chat tayo. Inla nagdaamin ni Jay Tirason. Ay na, awanan ti pagtrabahuan tayo. Sapay dakkel ti
Kas ano datan ngay? Sapay kay ruruar ko ay tilugan ko. Anya ngayon ti paghulog ko. Rumwarak tayo nakag-apply ti trabaho. Saan nga mabalin nga mabakante akta ni awan paghulog ko itilugan. Ay, daitan ti bagbagami ka anak ko. Gastos kan to mga minagastos. Ay, mariribo ka anak nga talaga. Sige, mapana ko nanang. Kahit ada na sa pula matrabaho. Ay, nagrigat matagbiro iti trabaho. Jay dakal ti sweldo. Ada man ngam nagbasit mati sweldo. Kat noan niya ti adda, isot na. May mayaten ngam ti mabakante ka. Ay, unay matanti kastoy. Kunak no lifetime da dya nga trabaho. Ngamahan madgayam. Awanan na, marigatan akon nga mangbayad itilugan ko. Kasano dato yan ngay? Di na kamtumat ngamin tinangag anak ka. No bagbagaan na ka, sintirmag. Wan nga rod, ha? Pasensya kayon tatang, nanang. Nagdaraso dusak. Sinayang ko dyan napintas nga oportunidad ko, idi. No nag-urnong ako ada ko mapangrugyak tadta. Kanailaw anak nga nangirwar iti hulugan nga lugan. Naglaka ka mga min ang maumay ti gamit mo. Gatang kagatang iti gamit mo. Ngam awan mo't kas-askan dagiti gatangam. Wan nga rod, ha? Maameres ko tadtan ti bidut ko, nanang. Basit matiswildo ka ito'y. Iso nga napanunot ko ti ag-abroad, nanang, tatang. Anya, kahit anang arod aramatam nga agam-brown anak ka. Ada nabulod ko kadagijay gagayim ko. Ala ka, tagsingsingpot kan agan anad ka iti papanama. Di mo baybay antibagay manak ka. Uwan, nanang. Pampanunutak ngamin ti hulhulugak nga lugan. Iso nga masapol nga agbiro ka kiti dakdakkel nga sweldo. Wala Kat laglagi pam kumaakanayaw ti bilin mi kan ka. Saan agapunta ado ti kwartam kat gatangam amin na nakayat mo agatangan. Nga uraysan mo matunay akasapulan. Uwan, tatang. Adan nagnakmak. Saan kayang nga agnanayon ti kaadda ti ado nga kwarta. Iso nga masapol nga agurnong. Kat hana kon nga agbalin nga gastadura. Agan anad kayo nga ron nga panawak ito'y. Sapay kumatahang kayo nga agapapa. Agsindaranay kayo nga duwa. Wan anak ko, nagsaritaan min iti amam dayta. Uwan anak, nagpakawan ti inam kanyak. Iso pinakawan ka, ta nagbabaw yan na mati inaramid na iti kalabas. Ang kayo nga agsinsina ah. Wan anak ko, ikarimid dayta. Nagserbi nga rod nga adal kanyak tinaglabasa. Kat idinadaanak manan iti kwarta sinalimot matakon, kat ka sinaado maten tinaipundar pa sa nikwak, bayat ti kadak iti abro. Alakastan, tigayem mo, Luna. Alagagayan ditan tinagpatingkaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama ti gayam yo Jenna Almoite. Ipapaay kanisagsagot matlaan kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you akanayon kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Hello everyone! At timanan ti gayam yo Jenna Almoite. Ang mga kakamakas manang biyanang. Kumusta iti tunggal maysa? Kapadasan man ni Kabsat uno sa napudnonagan tintay drama. Dito'y drama ama ng biyanang, dito'y YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngamsakbay na makablaawa man pa ni Renz Latore, Maribel Lobrin, Imelda Pascua, kani Margie Albing. Kastimanti ko na ni Kabsat uno. Dear manang biyanang, gaputa 30 titawan ko medyo nagdanagak amalakayan abaro. Iso ang nagaramak iti balasang kat apaman ngay naklunak, ti kayat ko ikasar ko adagusan iti kabiitan apanawan. Aga nataklaunay ang mga sawa nga uray awan mat kwarta wan urnong kwa busbusa. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Agkasartan, Lorna. Apay, adan ayak kwartam nga aramaten tanga agkasar uno. Awan pa'y,
Ngam umutangak Anya? Kayat kan nga ikasar. Taamangan no maagaw da kapay kanyak. Da kayat mapasamak ti kasta, Lorna. Narigat sama ti pampanunutem uno. Narigat ti makautang. Nang runa no awan namaan ta pagbayad tanto. Mabayadan tanto matlaeng no malpas ti kasarta. Bangalaan ta kumay ti pagbayad tangay. Basta, di mon problemahan na ita. Tanda na kasagana a pagbayad ta. Basta kayat kan nga ikasar iti kabiita na panawin. Narigat ti mailumlum iti utang uno. Apay ti kunam nalaka ti pampanunutem nga aramidan. Wan uno, narigat ti makautang iti dakkel agatad. Agurnong ka kumapay sakan to mga asawa. Basta ikasar kon ni Lorna nanang tatang. Nagado ti agar-aram ken kuana. Ket amangan no maagaw da pay kanyak. Pangalaam nga rod iti busbusam amang ikasar ken kuana ngay. Awan met urnong mo. Mabirukan ti kwarta. Mabayadak tumitlaeng numalpas ti kasar. Pangalaam nga rod iti pagbayad mo. Ket tay maurnong to aparwad Anya? Ay na, talaga di kag pampanunot unaw. Apay masiguradong nga raw nga dan to maurnong aparwad. Ikauna, nagado at tao di ti lugar tayo. Tinutal ko no mano ti maur-or aparwad tatang. No saglili magasot da amin, ay dakkalagatad daytan. Hindi ka man si kauno. Di ka agbilang itipik, adi pa'y napasaan. Tanarigat ti mang namnama kan mailawlawan. Basta ikasar kong tinubyak. Uray kumaan no umanugot jay inanang agdun na kami pala ang bayat ti panagurnong ka. Ngam di namot kayat. Kasar kanupay nga umuna sakbay nga agdun na kami. Katuan mat nga may mayat mo't lang, kasar kayo pa'y nga umuna. So nga agurnong ka, tapno may kasar mo, tinubiam. Di kan tumat nagururnong inay. Nga rod no addamat gadam, idiretso mga minadagos iti bisyom. Anya ngay ita, kayat mon ti mga sawa, ngam awan met usaram a kwarta. Ay kat agdiskitara ka. Uray sakto ti mang bayad. Basta dumanon tayon, tatulagan tayon ti kasarmi kanilor na. No diyo kayat, mga yabak iti sabali amang kuyog kanyak. Anya? Yeah. Anya, mayat kayo ano saan? Agsaw kayo. Ala, wunan. Makaammo ka nga rod nga agdiskitar iti busbusam nga agkasar. Di na kami pagproblemaen iti amam iti dayta. Ay na, pasensya kayo na balayan. Naranaan niyo mo't ti panagsakit ko, iti dadanon niyo. Wan nga rod abalayan, di mi matam mo masakit ka. No ammo mi kuma, uray intantan mi kumapay laeng. Imbaga, kiti anak ko nga itantan tayo pay laeng. Imbaga, nakano iti anak yung maganat matlata ni Uno. Ay, wan nga raw. Madanagan nga min ka na. Amangan no maagaw ti sabali ni Lorna, abalayan. Kasano, tangay natulagan tipid sa ti kasar, dagiti anak tayo. Makamu kayo na. Ipagpabalay yun, tanay. Di kay maasikaso. Pasensya kayon. Awan anyaman na abalayan. Magida ka laeng. Tada kamin ti makaamu nga agluto iti pagsasangwan tayaw. Kamo dyan na, natulagan ti kasartalor na. May kasar kamatlangan, kabukbukudan kanton. Kasanungay, nakadiskitar kan iti kwartang aramaten ta. Saan pa rugi ako ninton bigat yag diskitar. Sursurak amin nakabagyan may, ta umutang ak. Ala, kabutbutang samot ti umutang iti dakkalagatan, Uno. Anyan to nga iti pagbayad ta. Mailumlum ta adagos iti utang. Mabayadan tamatla adagos numalpas ti kasar. Di ka madanagan. Uno? Okay, kasano? Agawid ta ka din, iji balay may. Jakmat mapanawan ni nanang ko, tamasakit. Awan mga sikasukan kwa na. Sige nga ron. Uray agbatikan diti balayaw. Sana balay, tasidagan ti kasarta. Napananday anak mo, bakit? Napanmanan nagbirok iti pagutangan na Sursuron na kanu amin akakabagyan tayo. Tautangan na ida amin.
Tapno makaurnong iti kwarta abus-busan na nga agkasar. Ay, una yan, na nga anak ta. Agganat launa yung mga sawa kat awan mo't urnong na. Dila agbain. Mampanumot utang iti pangikasar na. Wen nga rod anyalat sa wendag iti taon ngay. Agganat tumot. Imbis nga gurnong pa'y iti kwarta na. Saan nga agpampanunot na nga anak mo? Kat, adda na diskitaramaw unaw. Adda na lang. Ay na, makamannog mo't nagdiskitar iti kwarta. Imot mo't nagiti daduma kabagyan tayo. Naimbagpaikat nagitay saan tayo kabagyan ta pinautangan da. Isuda, imot da. Jak to awisan ida, hinton kasarkaw. Anya? Inak to gumatangan hinton bigat iti baboy ang mapartay na nang. Ay kat makamuka Inton maminsanan abigat ti kasaryaw. Iso ang masapol ang makagatang kan iti masapsapol. Uy na lang. Inton bigatan ti kasar mo, insan. Wan nga rot, insan. Ibagam to kanya ante, ta umay kayo tumulong agalip itinatangan niya. Ay kuwan na, insan. Nay talaga ayam. Nay, mabit lang, insan. Tinobyak ti umawag. Hello, Lorna. Uno, adda kami ita dito ospital. Intaray mi ni nanang tamarigatan nga agangas. Anya? Kasano nga rod ngay? Sapay kasartan inton bigat. Mapuspon pa'y laang ti kasarta tani makonfine ni nanang. Anya? Sapay nakagatang kami ni ti maparte. Diyo pa'y laparpartin Itantanta pa'y laang tani. Awan mga sikaso kini nanang dito ospital. Ay, sige nga rod Mapuspon nga rod, Lorna. Kaasimit nga rod niya balayan, ano kasta ba kahit delikadon samot ngamin jay sakit na. Diyak mo alakay. Madlaw ngamin anakapsot, ididimanon tayo ije balayda. Kapilitan ngay puspon tayo ti kasar. Tanay, kasjay ti kasasaan niya balayan. Aglaladot di anak mo, tasaan anatuloy ti kasar. Tanyat kayat na, agkasarlata nga oray adda iti ospital ti katugangan na. Agrag-ragsak, ngam di katugangan na, marigrigatan iti sakit iti ospital. Diyak mo madlaw ama di tinakam na, tanapuspon ti kasar. Nakamisuot, saan ama tagtagari. Bye-bye Noon di nakakasarita, di mo mat kasarita Maawatan na kumamat ti sitwasyon Inikapakanan na kita'y baboy unaw. Mabisindan. Ang mga nukumutong na. Mangilawlaw ang tumot dahi diyang abalayan niyo. Day, apay manay. No natuloy ko matikasar. Awan ko matipakpakanag ababoy ita. Ay, nagloko kan. Emergency nga raw. Masakit nga raw di katugangam. Di nalain tantan-mutan di pa nakakonfine na. Anya klase ti panagpampanunot yan akin kaunaw. Ag nga ngabiton kan patay ni abalayan ngam itantan mo pa ilaang ti pan naka-ospital na. Nagloko kan. Gastos lang na ito. Kapilitan na gumatangak iti kanon ti baboy tapno saan da kumutong. Ay kat aganos ka. Urayan tayo ang agimbag di katugangam. Satay to ituloy ti kasar. Kumusta, Lorna? Naimbaganan ni nanang mo? Makarwar ka din dito ospital? Saan pa'y uno? Amangan no makalawas na pa'y dito ospital. Ado pa'y ngamin tinaskan nga agasan da. Kan iwayat da laboratory na. Anya? Ay, nagbayagan nga Makauray ka kuma, uno. Maawatam ko mati sitwasyon ti inak. Nakakaasi nga rod. Takimot tong itikas taunay. Agkakapsot. Ay, wala nga ron. Sapay kumaata makarwaran adagaws. Tanay, awan ipakan kon kadagiti ginatang ko ama parti inton kasarta. No amok la mapuspon ti kasarta. Diyak kumapay lagi matgatang iti mapartay. Insan, nayunak man pa lang tay inutang ko ken kaakwarta. Tanay, awan mo't ipakan kon kadagiti ginatang ko ababoy. Mano aya, insan? Ure, 2,000 lang insan. Awan pa'y mo't ngamin trabaho kita.
Sana bali. Ta si kanto ti una ak abayadan inton malpas ti kasarmi kan Lorna. Ay, basta bayadan nakto insan, tanay. Anda na kay sangratan ti kwarta binulod mo. Uy, insan, di ka pandanagan. Si kanto ti kaunaan abayadak. Mabit lang nga raw. Inakalaan ti bulbuloda makwarta kasinsin. Kamodyanan na. Naimbagan kayo matlangan, nanang. Wan nga raw. Ngamay na, medyo nakapsutak mo lata. Di yung amin pampanunutan ang nakapsut kayo, nanang. Okay, kasanaw. Kabaalan niyang ti Bagiyaw. Ituloy tayong ti kasarin ton bigat. Ha? Inton bigat adagosan, uno? Katuan tanay, ado lagi tayo mangururay iti kasarta. Nala, tuluyan tayon ti kasar. Uray, takabailakon ti bagi kanak ko. Nakapsot kayo pa'y matnanang. Kabailakon. Tapno malpasan ti kasaryo. Tatang, agreeing kayon. Addan dagi ti agpartay. Rugyan tayon ti agpartay, tanay. Itan ti kasarmi kan ni Lorna. Naturas na ya. Alas 3 iti parbango na nagsapan nga ang mga mabanglas ti taraon no maluto at agaws. Saan tatang? May mayat no masapa ti panagpartay. Tanay, ibiyahe tayo pa iti sagana. Alangarod Nay, adaawag ko. Hello? Sino na ito, hoy? Hello, mabalin nga makasarita ni Sir Uno. Siyak na ito madam. Apay ka day? Ay, mangkita kayo lang iti sa bali nga mangkasar kanya yo sir tani. Naatake ni Father Eddie Rabi At ada iso na ICU tadta. Anya? Apay nga Sino ngayon ti mangkasar kada kamay? Ay, pasensya nga talaga sir Hantay yung matnganam naman dato nga pasamak. Sige, bye. Kasano da ito yan nga Apay anak ka Diyay mangkasar kada kami Naatake kanumutan. Anya? Mangkita tayo kanu iti sabali mangkasar kada kami tatang. Ay, litay pa lang arod partyan lagi iti sagana Agsapul tayo pa iti sabali mangkasar kada kayaw anak ka Anya, adda na kontak yun mangkasar kada talor na. Upat dagitay inawagan mi, ngam saan da masango. Taadada ita iti seminar. Anya, kasano nga rudan? Sika ngay, amangan no adam mo. Awan nga ron. Naawagan mi amin nga am mo may. Ngam adamot lakasarenda. Ano ti kagiddan tang agkasar. Kat, di ipuspon tayo manan ti kasarta. Puspon la ka na yun Kat, anya ngay nga rod. Aganos ta uno. Saan mo't ang naigagara tinapasamak iti mang kasar ka data? Anya mo ti kastuyan. Awan na ti pakataktaktakan ti kasarta mo. Uray itantantalaang iti sumagmamano nga aldaw. Tamang tulag tapay iti mang kasar ka data. Alangarod Awan mabalin. Makaisamakmat iti sitwasyon da insan uno itanggal. Namidwan na itantan ti kasarda. Wen nga rod Iso nga agisud-sudot jay kasinsin mo. Nakamirog-rog. Di pa'y umisem apulusan. Kasano mga menangkal? No kaano pa nga ganat ang mga asawa? Isumot ti pan nakataktak ti kasar na. Di tayo mo't namnamaan ti kasya na pasamak. Saan mo tanay gagara? Wen matkit di angkal? Sa nabalay ta sumagmamanumot lang aldaw ang may tantan ti kasar. Kat ada natulag dan amang kasar kadakwada angkal? Addan. Sapay kumaa tawanan ti pakataktakan ti kasarda kaanakaan. Oh no, adamot mapaspasunga na bagyo anak ko. Amangan no agbagyo inton kasaryaw. Ay katuray Rain or shine, matuloy lang tati kasar na nang. Sapay napigsa ka no abagyo dayjay. Duapay mat abagyo. Agsaro no abagyo. Basta matuloy ti kasar, tanay. Namin napuspon. Alangan nga ipuspon tayo manang. Kat no kasapulan akat ipuspon tayo. Ay, huston na ta puspon. Makauma.
Basta matuloy ti kasar nga uray agtudo nanang. Saan siguro amag na dito iti bagyaw? Nagpigsa ti tudo uno. Patuloyin tayo ka diti kasarta. Katuan kakaisuna na sapa si Mang pati Mang kasar ka data. Ay sus, maitayaban ti tulda iti salunan uno. Di mo pa kadanagan na ita. Taado ragi ti lalaki amang yaramay. Ay, naggrabe ti pita. Ken agayos ti danong uno. Itantan tayon sapay lang ti kasarta. Kaanon to pa'y amalpas ti kasar no may tantan manan? Ket, nagpigsa nga rod ti tuto. Agsukat ka din. Sapaan tayong irugit ti kasar. Mabitla amalpas ti kasar. Ay na, nagpigsa ti amin lakay. Kasano day tuyon ngay? Dagiti mulanin ang kaninong ti simbang pag. Agpilit jay anak mo. Sa patuloyin tayo lat ti kasar nga urag bagbagyaw. Agunget mat mi bagam amapuspon ti kasar. Anyan. Kaasi tayo nagpita. Kasano day tuyon ngay? Kan may sa napartain dagiti sagana. Isa kapilitan na tuluyin tayo ti kasar. Ta sayang ti sagana no mapuspaon. Insan, tangay nalpasan ti kasaryaw. Kung namasyak ti unang mabayadan, bayadan mo natin utang mo, tausaran mi matan, kasinsin. Ay, kasano nga taday ito yan? Awan mo't di maray iti kasaramay. Nagiti mo la basit aninong kaninang. Taltalupay tayo nang tadi ti parawad insan. Anya, kasano nga ro daytan ngay? No anya tulagan, akatiso masurot insan. Awan pa'y talaga insan. Ikanak iti pawayway, uray dualawas, ta agdis kitarak pa'y insan. Anya? Uno, nagado ti tao di ta paraangan. Sapsapulin da ka. Wen, mayro pa kita. Lagi tayo nakautangak na kita. Kasanon ngay? Si kantumat ngamin, impilit mo atuluyan ti kasal. Kat amumit nga agbagbagyo. Anya ngay, awan lakit nga rodan ti dimaray iti kasarta. Wen nga ron. Day tatijak na panunot, Lorna. Anya ngay ita uno. Umayda ka singirunin. Adda nga rod pagbayad mo. Awan tawan mo't dimaray iti kasaramay. Awan nang tadi ti parawan. Di kanto mga minagpampanunot uno. Ala, rumor ka. Kasangwam dagiti nakautangam. Mabainak nanang. Awan pagbayad kaw. Katasino ti sumango kadakwada. Da kami ay naglalaingamon ngay. Ing kasangwon ida. Tagpakpakaasi ka nga ikanda ka iti pawayway mo nga agdiskitar iti pagbayad mo. Nakipagpakasya ka na kayo. Awan na talaga ti kwarta kita, tanay. Awan mo tinangtad iti paruwad iti kasarmay. Tal-talo dinangtad sagwa 150 pa eh. Awan na talaga. Pasensya kayon. Sapay ko mata maawatan dak. Uray ininuta kabayadan ka na kayo. Agtrabaho akpay tapno adda pangalaki ti pagbayad ko. Apay ang nakaimpake kalor na. Agsinatan uno. Anya, apay akas tati bagbagam. Anyat basol ko ken kabakit. Ay, makapadis mayamit ngamin ti kastoy. Diyak kayat ti asawa nga ado ti utang na. Kasla nagdagsan iti biyag ti kasta. Unay ka na ya. Day talaang ti pangisinaam kanyak. Amumit aninamnamak ti parwad a pagbayad. Kan inak man rin makitrabaho iti kalsada. Tapno da pagbayad ko. Basta agawid akon. Takababay inti masingsingir. Pati siya, mairamraman a masingsingir. Pasaray sungatin dakpayin dagiti nakautangam. Gaputa di da ka madanon dito'y balay. Siya kun ti pagsasawanda iti agkakasakit. Nala, bayam. Tay karigatak abayadan na iti utang ko. Di ka pumanaw Ay ayatin ka. Diyak kaya't nagsinata. No kasapulan nga aglonak. Tapno ang da pagbayad ko. Aramideg. Naglawnak nga rod katiso ti pinagbayad ko kadagiti nakautanga. Inininot ko binayadan ti loan ko. Ti amok jak mabayadan ngam kaasi na nabayadan mimitlaan tanasyan ti asawak kanya ket nakitinulungan ng bayad iti utang ni.
Kat ita adan duangan anak may iti asawa, kat adamot ten pwesto mi iti pagtagilakwan iti ikan, ijay ilimi, kat iso ti pagtataudan ti pagbibiyag mi. Alakastan, ti gayem mo, uno. Alaga gayam di tan nagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama to gayamyo, Jenna Almoite. Dakalayaman manan kada kayo amin, God bless, iti tunggal maysa. Makablawan ti tunggal maysa iti naimbag ka naragsak nga oras yu amin, ngagbuybuyak ka nagdangdangag dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod man kanikab sat ining san napud nanagan tintay patangatang drama. Ngam sakbay na kablaaw mampay kadalari gumangan dita Abu Dhabi, UAE. Dolores Miranda dita Israel. Kanisitong Sabado dita Ambukaw, Santiago City from Mark Anthony Elizarde. Kastimanti ko na ni kabsat ining. Dear manang biyanang, ada anak ko'y abroad. Kat bayat ti kadana ija abroad, nakasarak iti chatmate na nga afam. Kat excited akla unay amadaan iti manugang a foreigner. Iso ngayon palpalastog ko dayta kadagiti kalugarak. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Ining, ayan mo. Tayo cellphone mo, anda umawawag. Sino dayta aya? Ni Sophia nga anak ta. Darasam ata mga napatag ti bagana. Sumbata mo, dadak ito'y banyo. Jakpay na pa sa nagdigos. Hello, anak ko. Hello tatang, how are you ngayon? And also my daughter, how is she nga? Ha? Ay kita, mayat lataa anak ko. Tang, I will be sending a money tomorrow. You go to town and bring out my pawitan niya. Ha? Ay katuan pagyamanan mi anak ko. Ang apay ay nga umaninglis ka, Sophia. May kawaak. Ay kagagangay na, tada ka nga ro dito abaron. English mo nga minti sa umi dito eh. Isunti na kairwamat. Ay wan, waris na nangay. Ana, agdigdigos pailaang, ana. If she will finish her take a bath, you give her the cellphone I want to talk to her. Anyat ko na ti anak talakay. Ay, kasaom. Anda ka no, impaganakin ka. Hello, Sophia anak. Kumusta kan? It is all right, ananang. Tomorrow, you go and get my pawit, Ikuyog you datatang kanta anak ko. Then, you go and eat in the restaurant, Ay, katuwa na anak ko. We will go tomorrow. Angam apay, you receive already your salary. Aya, anak ko. Yes, ananang, yes. Okay nga rod, anak ko. Thank you again, for your pawit. Take care always, anak ko. Where is Rhea? Kasaritak man ka, anak ko. Ay, she is sleeping, anak ko. You call later na lang, anak ko. Sige nga raw, tagtrabaho ak man na nanang. Bye-bye. Bye, anak ko. Take care always and God bless you, anak ko. May sakamat nga umaninglis, ining. Makapaalis mo nga minja anak talakay. Ang mayat mo, no aging list tayo sagpaminsan. Tawan mo't dakas na. Mayat kit di tapno maasa ti di lang aging list. Anya tamom, ang mga numakamanugang tanto iti foreigner, di makapraktis tando bilang lang. May na, sana kaya't jay anak ta ti foreigner. Pagko naamat, ngam no bilang di na kayat. Di siya to numabalo Naay, nagalas ka ti kastang ibagbagamaon. Si bibiyagak pala nga asawam, yung kastan ti ibagbagam. Kasla kayat mo mabalo ka. Si kamot. Joke ko lang, mot. Di ka lang maangawan lakay. Sophia, maturog kan, rabiin. Umuna ka na maturog dalain, ta makichatakpay. Maki-video call lakpay no madamdama. Asino nga min ayati kanayon akachat mo? Makadkadlawa ko na. Nobyo mo ka DJ kanayon akainawag mo. Wendalen, puriner. Ay na, awan mo kididakas na ano makiboyprena. Tabalasa nga mo.
Pudno nga da anak ko ng balasang aklat tatawa maasawa. Wan matkit di ngam ni, kita uma. Di kagdardara sudos gayam. Tani, di mun sapay nakikita iti personal ti bagbagam anobyom. Ay nakita kami to kanod dalin. Nagkita kami, agkasar kami. Ay kat nasayat nga rod ano kasta. No talaga a single tinobyom. Gawin na? Sure hate mo kidi nga single ta. Inyam amunak pa yan iti parents na di nag-video call kami. Kasta ya, kat nasayat nga rod ano kasta gayam. Ngam, amo na nga ada anak mo? Wana muna. Awanin limad ko kang kwana. Kat kunana nga ayos laan. Awan ka no problema. You bring me mandabaso, husband. I will drink the water. Anyat naknakan mo, ineng. Apay akong di English ka. Isot bilin di anak ta. Masapol ka nung agpraktis tan nga English. Tayawid nanto di foreigner anobyo na. Anya, apay adan nobyo na aya. Adda nga rutan. Foreigner ka no. Kan uray di apo ko ta. We will teach her to speak English. And also you husband. Kas kala nakatukno iti atang iti kasta nga raramidam. Di kalagbain. Aw-away to'y ayan mo ngam kundi English ka kiteng. Ay na, Ingulakay. There is nobody in speaking English. Mayat kit di tamakasuro ka nga English. Anyat amom. Ang mga noalaan na tanto di agbalin amanugang ta ijay abroad. Agar arapaap ka man ako na kaon, ineng. Inkakitrubatan di apukotan, tay tulod ko na di pagadalan da. You wait mo't I did not diramos yet. Na. I will wash my mo't my face lakay. Wait a minute. Apok, sorsurum kanon ti agsao iti diritso nga English. Kuna ninanang mo, taadan to foreigner adadim. Ha? Daddy? Asawa ni nanang ko, Lola? Wen, adan to foreigner adadimon. Iso ang mami ko namton kininanang mo, wen? Iso nga agsaukan iti English. Practice mo, apo. Makaawat kan makasauak iti English, Lola. Matlagayam. Ag-English ka nga ruten tapno mangag dagiti tattao nga Englishera ti apo ko. Kababain, Lola. Jak kayat. Aging lisak tuan ada English ti sa una makisarita kanya. Ngam naging English aklatan nga awan gap-gapuna. Manjak mat kababain, Lola. Di mat agbakasyon kan iti mabiit, Sophia. Ay, wundalin. Si Kangay, agbakasyon ka magtime. Ay na, mabayag pa'y takabakbakasyon kumatla idinapan atawan. Ay, huwag gaya man niya. Ay, inak tumanggay magpaparlor, tapno napintasak mga biyahe, Ijay to Pilipinas ti pagpaparloram, Sophia. Dito yung arudan. Tag-video ak iti pa nagbiyahe. Alangan agurangak nag-video. Masapul mo ta presentable ak nagbiyahe, Tapno ko na nagiti makabuya iti post ko, abimaknanga ka nag-abroad. Anyan? Ay, nasaanan nga uso day ta pa-humble-humble dalin. Kan kasla may mayat tiriknak no, may pasindayag ko dagiti adda kanyak. Kasla saan na kompleto ti biyag ko. No jak may update iti social media ti mampaspasamak kanya. Wen nga rod, amin nga aramidam i-post mo. Nairwama ko, gayam. Nakaugalyak ti kastan. Isa nairwama ko. Pati ti sweldom ipopost mo. Amangan no ko na indagiti tattao apalangguad ka, friend. Anya ko mabibiyang dangay. Nagbanduga mo dagiti nga ipopos ko. Jak mo taktakawan. Baya mga umapal dagiti umapal. Basta siya, pakaragsakak tararamidag, period. Hello nakong, naimbag man mawag ka. Yes, ananang, I will go home na this month. Ay, you will vacationing? Conforme ato my boyfriend, if he will lapad me to come back here in abroad or not. It depends to my foreigner boyfriend. Ay, you tell him kit di tapakasaran na ka. Nawan, dumting to day tananang. Kahit kasanungay, we will sabat you in the airport nakaw. Kawan na, mangkita kayo to itivan nga kailan nyo amang sabat kanyak. Kitaan nyo tayo presentable alugan. Sana tayo rugak-rugak tabangan nyo. Wow, nanakaw.
What do you want, aya? Van or SUV? Conforme, basta presentable ay. Pilyan nyo tayong medyo barupelo ka na. Sige, tagpabiro ka kijay kasinsin mo, anak ko. Ay na, I am excited na to see you again, anak ko. Kailiw na kauna yan. Uray siya mo, ha? Mahiliwak mo tan ka na kayo. Ikuyog yun to dyan, anak ko, ha? Kadwa yun to amang sabat kanya kay airport, ha? Wan, anak ko, areglado. Mare, umay kayon to ijay balay inton umay alawas. Tagparti kami iti baboy. Nay, anya to kasyon, Maray. Awan, ngam kayat milaang mo't ati agparaman. Tapno maramanan nyo mo't ati katas ng abroad. Ha? Apay sumangputan dyan, anak mo. Wan, mare, sabatan mi inton maminsan abigat ijay airport. Ay mayat sa akin diti trabaho na ijabro na. Tamadlaw nga adot kwarta na. Kanayon nga mintipos na. Pasig madang dyan yung nagamit na tipupos na nukwa. Kanayon pa iti pa nagpasyar na. Medyo dakkel mo't ati sweldo na ijay kas caregiver. Caregiver aya? Kasla cleaner mo dyan bagaday da trabaho na ijay? Nagkunamot. Sa lawasaw mo day tanang ibaga. Di na mo tilaw-lawatan na. Kasano ang cleaner kat caregiver matitrabaho na ijay? Wano natulungak nga ta. Muon siguro Adamo nga mintultulong mo nukwakot. Ay sige maray, mapanakon. Basta umay kayon tuwan. Ikan-kanto iti pasarabom nga isang putjay anak ko. Ay kagyaman ak nga rod amaray. Mala, umayak tong araw. Ay na, nagpintas kamot na anak ko. Nagseksi ka di tasuot mo. Bagay ko mo lang, nanang. Ay katun nagsisipukal dagiti nagpuputaw alupom. Ay bagbagay mo ta miniskirt mo. Nakabakles ka pa'y. Sa kanto nakasanglas. Ipadlaw ko mo't nagapwak ijabro na nanang. Oh, Rhea anak, how are you? Kay iliw da ka una yan, nanang. Mami, kunam kanyak. Tasabali itan ti mamim. Sosyal na ang dating. Alala, umay kayo. Agpipicture tayo dito airport. Sa tayo to agawid. Oh, Obeng. Come here. Don't be shy. There are so many food here. You go and eat na. Sophia, di ka umaningles na kababain. Sul-sulinak to'y lugar tayo. Sa nasyudad ditaw, may kawada ang makangag iti English asaw. Unay kayo umutan. Kontrabida kayo manakon-nakon, tatang. Ay, Nana Bibang, you call your apo ko so that they will eat. Don't be shy. Aywan, kakalugaran. Do not go home agad at I will give you something. Ay, haba pa sa lubong kada kayo, amen. But you eat first, don't be shy one. There are so many food inside. Eat all you can, kakalugaran. Naimbos samad ti kwartamaw na nakaw. Nagadumot ngamin ti ginastos mo iti kalman. Winarasampay dagiti tattao iti kwartada. Ay, naibos nga rudan, tatang. 500 la nagbatin. Nagpapasken ka pa lang amin. Indulin mo la kuman jay ginastos mo. Kan apay nga may na masapula warasam dagiti tattao iti kwartada. Good, kaya't kung nga ron mga ipakita na sa liwanwanan ti biyag ko ita. No agsub-sobra ti kwarta, mabalain. Oray, iwaras mo ti daduma a kwarta. Angam nagkurkurang kantumot laang. Oray sa anan. Nagrunakat adda anak mo. Mala, sana balit na masukatan to. Kwarta laday tatang. Inton maminsan, urnungam ti kwartam. Di ka gastos agastos. Yurnungam ti masakbayan ti anak mo para iti panagiskwila na. Sana balit adan to afam adadi na. Isuntun ti makamamang pa-eskwila iti anak ko. Agawid to kano dito iti afam ko, tao may nakikasar. Kat no may kasarnak, alaan nak to kano iti pagilyanda, tatang. Sumarunon to nga alaan na ti anak ko. Kahit kanaw ti sublim ija brown. Awan samat bus-busa mo nga ag-flight manayin. Kaumutang ak tupay lang, ha?
Ngamjak pa'y sigurado nagsubli ako no sa anang. Kasla masaduta ko ng trabaho. Uray tanda tay afam ang boyfriend ko. Patsaka di na kaming tumaybayan iti anak ko. Okay, bye-bye darling. I love you. Take care always. Sofia, asino jay mawagkan ka? Jay foreigner a boyfriend mo, anak ka? Unanang. Anyat imbaga na ngay. Kinasaritak ko mamag. Tapno maipakat ko ti English ko. Ipapasyon to akasarita inton makaawid dito'y Pinas. Uraya kunti pa nagawid na dito'y tagkasar kamin. Kano may kasar na, mapan kamin to kano iji pagilyanda. Alaan na ko ni Amerika nanang. Ay na. Nagsaya atan. Kat, mabalinda kami kadi mga alaan kinitatang mo. Kawun mapantay to amin. Ni tatang, sika kanya anak ko. Ay na, nagmayatan anak ko. Adulakit diti umapal kanyak. Apalandak dagiti ko kumarek. Iso asagan tayo ti panagawid ni Anderson diti Pilipinas nanang. Tao may ikasarang. Ay na, lakay. American citizen tantaw. Sa sawumbag tabak-bakatan. Ay na, agawid dito'y Pinas jay agbali na manukang ta. Umay na kano ikasaran ni Sophia. Kahit Numalpas ka do ti kasarda, alaan nanti anak tay jay abroad. Kat sumaruno tayon to kanon kadareya nga apo ko ta. ay na, apay kas karina aya ti kas tapang panunutam. Apay karubam laang ti Amerika. Adaw ti proseso ni ti dayta. Kan apay masigurado makapan ka ijay. Imposible dayta. No agtor siguro akat mabalain. Ngam no dayta ag citizen. Awan lat ang buka. Oo, agpakalaing ka man ako na ako nalaklakayan. Nagsasaw ka, kasla mo mamin. Imbaga nga rujay afam a boyfriend na. Nalalaing ka ngam isaw. Basta awan lat amok ditan. Ala, aglibilibi ka. Adi kanto iko'y kuyog ijay abroad. Saan lang? Jak pagtatakuran dayta. Okay, darling. Bye. I love you. Take care. Nanang, ayan yaw. At dito'y kusina. Apay aya. Nang, umay kayo Adam mo ya pagutangan iti kwarta. Apay ti kwarta. Agbiyahe ko makanon jay boyfriend ko. Agflighten nga umay ditoy. Ngam ada problema. Nahak ka no jay bank account na. Kat kasapulan na ti kwarta. Awan kwarta nang agflight. Anya, kasano daytan nga Angam na kunana nga si kasuan ka no ti bangko ti problema. Ngam mabayag ka no mo ti proseso na. Iso adam mo ya pagutangan. Umutang tayo pailaan. Uray tabayadan to ti boyfriend ko. No maurnos ti problema iti bank account na. Sige ang pagutangan tangay anak ko. Kababain samot yung mututang. Nang runa kat ti amot ti tataw dito'y lugar tayo kat big time ka. Tanagiwarwaras ka mat iti kwarta ide. Ay, kasano nga tangay? Ay, amukon. Ilako tatay nuang kan baka ni tatang mo. Ha? Oh, imbag no man nugot ni tatang. Ay, kat di ta ibagbaga Basta sukatan tumula ang gynobium nanang, di ure upat ti isukat nantaw. Mano ti masapol gynobium 50,000 pesos nanang. Apag iso. At dapay siguro sobra ti mapaglakwan ta. Ikontakta nga ro gynuang ken baka. Mapukpukaw mo tantay nuwang ken baka bakit? Impastor mau? Jakam mo Tinakaw da siguro Asos, saan kumamot Nagdakkel katulungan tayo iti panagtalon dagi jay. No tinakaw da awan maaramidan tayo. Tilan tumo ngamin pangipaspasturam. Sigod mo nga iti ti pangipaspastura ka dagi jay. Wano nakabulos nga ta. Jakam mo Sumangpot tulat ta. Ano sumangpot? Amangan no nagaliwak say dalaeng. Ngam no sandan sumangpot. Awan mabalin tayo lakay. Masapol masukatan adagos dyan na ilako taanwang ken baka anak ko. Tani, sapsapulo nun ni tatang mo. Plano na pa yun ti mapan ag-report iti barangay. Nanang, sana balita na ipawit kun ti kwarta. Ag-flight ni Anderson.
Kaano ti sangpet na ngay? Inton bigat tirabi inanang. Ay na, ibagam tay dardaras na ti sumangpet. Tapno makagatang ta iti sukat jay nuwang ken baka. Wen, ay na makauray kay kadi. Da kayo gayam tinangila ko itinuwang kan baka, ineng, supya. Ha? Apay, nagkunangaramidan nyo tikasta. Kinapay ang nagilimod kayo kanyak. Ay, lakay, relax. Para iti anak taday jay nga inaramid mi. Kit iso adimi imbagakan ka, ta sigurado ngamin adimo kaya. Langusaran nyo ti kwarta. Ayan tinaglakwan nyo. Ay, binulod tinubyok nga afam, tatang. Sana bali tado ti kwarta day jay. Sukatan na mutlaang. Apama na maurnos ti problema iti account na iti bangko. Anya, nagdawat ken ka iti kwarta niya afam ano biyam? Uwan, tatang. Ta nagka-problema nga min di bank account na. Ay saus, awan daytan. Imposible daytan. Red flag daytan anak kau. Anya red flag ngay bagbagam lakay. Sukatan na nga rod mo lang apaman ang makaawid ditoy. O may naikasarti anak tan. Danag mon aya, masukatan dayta iti dakdak lakay. Anya ngay. Ayan dinubyo mong Sopya. Nagplaitan. Ayan abandan. Manual dawan nga uray tayo iti sasangpet na. Tatang, jak mga rod makunta ka ni Anderson. In black nakmutan iti social media. Anya nga, hindi hostaw, di kunak. Nagdarasudos kayo anang ten iti kwarta. Iti naalanan ti kay-kayat na awanan. In black na kaan. Huwag nga rod. Kan, adapay ay pawpawit ko idi. Jak lang bagbaga ka na kayo. Pinawpawitak idi adak pay jabrod. Tako na panglakad na iti bisa na. Makitam? Nabayag mo't gaya man ngar aramidin na dayta. Ngam apay adi ka ng rik na. Kunakanag pa'y sopa kasaranak. Ngagawid diti Pinas. Nagaduma nga minting karkarina kanyak. Ay, awanan. Pati jagul uli makanuang kan bakak. Inramraman nyo iti kinamuleng-leng yung agina. Anga kayo matang. Sorry, tatang. Adto'y tigabyaon. Sagay sa kayaw, ineng, Sopya. Ano san nyo ti agabyaon iti talaon? Tanya nga'y katawanan na kita'y pag-araradaw. Ay, lakay. Apay no bumulot tayo itinwang apagarado. Uno kuliglig no isaw. Ay saan? Na kayo, tiyag trabaho iti talaon. Pag nakman nyo na itang agina. Numabagbagaan kayo, sintirin nyo. Di dakdengdenggan. Anya nga ita? Jak ka ba ulan ti paparamid yu, tatang? Bayaran nyo nga raw, ti kwarta awin na siyaw. Taigatang ko itinwang apagaradok. Wano kuliglig no isaw. Anyat pagbayad, mingay? Kat na-scam kami matan, tatang. No awan pagbayad yaw. Ano san nyaw at trabahuan ti trabaho dagitin lako yaw. Darasin yaw! Kasta una pong to ti asawa kiti dadagundaway. Diamok ag nanayo ng ti panagong unget ng bayat ti panaglabas ti aldaw, iniinot matlabi maaw ti pungtot na. Nagsarbi nga adal dayjay ang napagtangmi iti anak ko ta nagdarasudos kami. Kat syakmat nga ina, imbes sa bayabayak ti anak ko tap na may lisit ang yaman na pakaisagmakan na, saan taga po iti kinagraraman ko kinonsintek ti anak ko. Iti sana nagbayag, nagsublimat lang ti anak ko ijabrod, kat sana na nakiasawa. Alakastan, tuyagayem mo, ining. Alagagayam ditan tinagpatinggaan, dita pa kasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! In your nose para ti script kaniti drama tuyagayem yo, Jenna Almoite. Ipapaimot lang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa.